Vê şevê atmosferekê acêb heye. Kesek tune li kûçiyan, herkes li mala xwe ye. Hêdî lambe jî ditefin li kolanên seraya min. Ji atölyeya resmê derketim. Îro acêb tiştekî bû. Nezerî bûm. Her hefte hevalên li atölye pesnê min didin. Hewesiya xwe bi qabiliyeta min tînin. Berêgişan resmê xwe temam dikim. Lê vê heftê hemû marîfetê min bûn sifir. Ji nişkeva xitimîm. Min kir nekir pêş neket. Resim şekil negirt. Reng ji hev dûr ketin. Serê me êş ketê, mîda min êş ketê. Cayên bi mij ên di wênê de bûn bar xwe li ser qolincê min danîn. Min ji xwe pirsî, ma gelo mirov mecbûr e her tiştî karibe xêz bike, her carî serkeftî be. Lê vê pirsê jî ez teselî nekirim. Teknîka resim min di serê xwe de derbas kir. Gelo rengan çawa li hev bînim? Di nava harmoniyekê de ji vê zemîna spî çîroka vê çiyayê çawa bafirînim? Dikim nakim nabe. Îşev rengê min ji hev direvin. Dema gihîştim wê qenaetê ku xitimê me ketim pê mazeretan. Belkî boyexê min, qelemê min, malzemê min îşev li mal mabûn lewma. Belkî malzemeyên li atölyê kevnin. Belkî jî ji ber vê nikarim şînê esman û mija çiyê li hev bînim. Bi deqeyan li dora xwe çûm hatim. Min li resmê xwe yê têkçûyî nêrî, resmê jî li min nêrî. İmkana wê tune îşev gavekî jî pêşkevim. Min tuwal avêt koşiyekî xwest dest bi xebatekî nû bikim. Çûm cem serayê. Li hemberî me rûdinê. Kilîta hemû derdan li cem wê heye. Diyaloga me her carî mejiyê min nû dike. Wexta ku pêra demê derbas dikim her carî min ji nû ve diafirîne. Serayê dibêje hunerê ev bi min da fehm kirin. Dema mirov zorê li sînorê xwe dike, ew qas jî keşfê nû dike. Huner perwerde ye. Mirovan terbiye dike. Li devera ku lê xitimî dikare pencîreyekî nû derxe pêşiyete. Wê demê bêhna te fire dibe, dikarî êdî ji aliyên cuda ve li bûyeran binêrî. Li ser gotinê serayê kûr bûm. Rast e. Ez ê ku bi salan e resim çê dikim, çawa ji nişkeva wiha xitimîm? Gelo çi bû sedem ku îşev bikeve nava qaliban û sînoran hêviyê ji xwe qut bikim? Serayê ji jiyana xwe yê hunerî hin numûne dan. Ma di jiyana rojane de jî li hember zehmetiyan em ne wiha ne? Dema mijarekî yan jî rewşekê zorê li me dike, em ji nişkeva xwe kilît dikin. Çima em nafikirin ji aliyê din ve li bûyeran binêrin? Yan jî ji pirskirêka re formûlên cuda yên çareseriyê peyda bikin. Kengê tu ketî ser vê rê wê demê keşif fêrbûn dest pê dike. Di jiyanê de tiştek ku herî zêde heyecanê dide min, fêrbûna tiştekî nû ye. Ez tê gehîştim ku her xitimandin keşfekê nû ye, destpêkekê nû ye û fêrbûn e. Ev jî min nû dike. Hûjreyê min teze dike. Serayê ji pir aliyan ve hunermend e. Di deh tilyê wê de deh huner hene. Enstrûmana ku lê nexe hema bêje tune ye. Ji tecrübeyên xwe ev numûne da. Huner mîna jiyanê ye, tije zehmetî ye. Müzik jî aynî mîna resm e. Ez carnan bi sehatan li ser helbestekî dixebitim. Dikim nakim nikarim wê li ser enstrûmanê de şîfre bikim. Dixitimim, tilyê min nagirin. Carnan îcab dike li ser melodiyekî bi rojan bixebitim. Dema bi ser nakevim jî bêhna min diçikî. Dixwazim serê xwe li enstrûmana xwe bixim. Ev xitimandin di her beşên jiyanê de dikare bê pêşiya mirovan. Ya giring, mirov ruhê xwe aş bike, kedî bike, hay ji qîmeta sebr û kedê hebe û bêhna xwe fireh bike. Zehmetiyên di hunerê de li gor amûr û derfetên amûrê jî diguherin. Serayê gotin anî ser ferqiya enstrûmanên bi têl û yên bi nefes. Di müzîkê de bikaranîna her enstrûmanekî bandorekê cuda li ruhiyeta mirovan dike. Yên bi têl cuda ne, yên bi nefes cuda ne. Mesela ney, dengê xwe, melodiya xwe bi temamî ji nefesa mirovan digire. Dema tu nefes didê, di hundirê te de,
در روحیت ده چه هبه او درد که وده به ملودی. هزاته، نرمبونته، اتوریتیته، گرانبونته، حشکبونته بکرتاسی روحیت چه به او دنیده خود ده در. لی انسرومان بتیل جدانه. جدر و تماستکی. جبو بخی بن حکم خواه معرفته که فیزیکی یا تلیان لازمه. یعنی فربون هر انسرومانه کی جی بسری خواه رویتیه که نویه بر به کشف کرنا سینورین خواه. صحبت بسرای را ایشف قاشول سر ختماندنا من بو. لی حتی مسئله جواکی و سوسیولوژیک جی دریج بو. دمشا لسر ریا هنری ده ام نبتنا سری خانه. جمالباتین کردان نمونه دان سرای. دمالباتین مده جارنان حمو زاروک هر یک جوان خودی معرفتین جدایین هنرینه. لی جبر شرطین جواکی و یرارشی مالباتی هنکی وان دبن سیا خوشکو برای خدا دمینن. لو ما جارنان بمعرفت خانه حسن. جارنان وان درنگ کشف دکن. جارنان جی دنوا خراجی را جیان مالباتی ده دور نای سر وان کو قیمتی بدن وان پیش بخن. بلکی جی اگر هجمارا نفوسا مالباتی مکیم بیا یان جی پرگاله کمه یا رویبریه یا عایده جواکا مهبیا زاروکوی بهتر بخوا بحثیانا. دو وقتی ده بدانا سر یا قابلیتین خواه و کاربانا بیسی نورو زنجیر آزاد لپیوان بمشیانا. جالیک و جیانا منو سرای ده شبه هف. ام دهنره ده درنگ مانه. من معرفت خواه درنگ کشف کرن. نیوی جیانا ما در باس بی ام هنو کتنه پی هنره. ام زاروکن بی ولاتن. کشفن ما درنگ ده کون. ایرو به درنگی بجی ام کتنه پی پرچین جمکه مانه. بلکی جی هنر ام بخونه. پرچین روحی منه. دنا و خراج راجیانه ده ما او دفتانه جخوا دور خستنه و اندا کرنه. دبنه بیرین تاری ده ام نهالوان دگرن. ام خوا مجبور دبینن لپیوان هرن. مانه مجبوری به درد ما چی ام حتی نیوی شوان دخبتن خواج زوقندن انجیانه به پارده هلن. ازو سره گهیشتن وی قناعتی که دما تو هنر دافرینه ایجاب ناکه لبنده بردیلاوی بی که تشتکی برچاو لطوه گرینه. ده هنر ده مروف بخورد که دیالوگی، ده که جنگی. سینورین خود بینه. جارنان ده سروان سینورا را دفره، ده چه جهان خریب. جارنان وان سینوران هل دوشینه. اف سیحت روحی یا دناو هنر ده مروفان دپجینه، فردکه، زخم دکه. مروف خود بینه، خوا ناست دکه. به هیزا که من جسره گرد کر عینات دیسال رسمی خواه گریم. ایشف تمام نکم جی نخمه. ازی هفته پیش معظمه خوشمال بینم و مجا آری رنگ بسرچه این و بردم. نها از هر کسی زیده تر انجام وی تابلوی مرختکم. دم زو در باس بو. ام جاتولی در کتن. سرای دچو مالا خواه از مالا خواه. لبرداری بری که ام جه وقتن بوان گوتن این خواه دسری مدارونایی پیخست. تو زانی دو هنری دجی، جیان دجی، بلکه هر تش نده دستی مده. بلکه ین مروان بر به دران و دکشین زمانه. ده جیان ده افسونه که هیه که در وی حکم مروه. جارنان جزاروکاتی و تشته که خیال دکی، هیوی دکی، بدا خوازه که مزن دو خوازی بگیجه، هرچند ده نوا پیلا جیان ده او دا خواز جبیر کربه، یان جی دفتا به، روژک ده او جنش که و تا زفته که. جو کراهی اوی بیرا که تا چندین حسرتین خواته ده جبیر کرنه، جنو و درده. تو بریار نادی به حمده تا چه دوه. یا مهم اوه دما افدا خواز هات و تو بری خستی پیشیل نگره. خواه بوی را برده لی تماشه که کات حتا که درد به.